onon laari tan si tawi soppama ka ngesa ha sunnama ko heddoto ɗon kon ko honno noddirte ka pular mum? Moɓtugol wongoro. Si wetide bimbi si yehi juulugol subaka en ari hiɗen duwa dawde ka ngesa ko ɓe moƴƴinantama ɗon kon français ɓe inna ɗum petit déjeuner. Ko honno petit déjeuner innete ka pular? Bottari. Ano? Petit déjeuner ko adi kon taw repas on to ko waɗete ñamete kon en joni zamanu meɗen joni 7 heures 8 heures so tawi ko wona ko Europe ga wonɗa ga yahowo golle. Ittuɗum koƴe no nani no woodi kadi ko ɓuri few ɗum ɗon kadi ɓe inna kaccit iɗa yiwde himo darde gorko goɗɗo go mana guite goɗɗe goɗɗe welama français ɓen inna ɗum jalousie. Ko honno jalousie no dirte ka pular meɗen? Jalousie nanda ono kiral ko non woniri ko kiral ko ɗum woni hirugol debbo muɗum ɓe woɓɓe noon inna kira ɗen hiɗe mari manaji